rong này nó nọ của là hay ở lò lụt cho tao YouTube nó này giờ lần tìm nông tài gia tiệt tao share thia gia tiệt lần tìmเคยเจอปัญหาลิกูเทียเนาะปากดไลค์กดแชร์ตะกูนะก็เสด็จปอนะcáiที่อีน่ะกูอยากให้จอจอยนี่เนาะปั้นโตนะอย่าจะปั้นโตจะนึ่งหมดโตนะอย่ากูหมดโตนะ supportรถจักรนะอย่าระยะเช็ดจานอยู่หมดโตนะอย่าอยู่โตนะมาอยู่ที่กูโตนั่งกับพานะนะมาแล้วใหญ่แกตัวเล็กแล้วบีบแกเธออยู่รู้ทางนะอย่าอีหยันในปอดไอ้ด้วนนะอย่าบีบแกเธออยู่รู้ทางนะmà cái giờ cho nhỏ có lo mê cho giờ tu mà lại tôi chạy kiaเลยmà saoอยู่ทางจอนตูตาเลยในปอนnó này ạ rồi saoอยู่ทางจอนตูตาเลยnó sao tới thổiอยู่một trong trái mới năng chống này ạ tới thổi trong trái mới năng chống màอยู่sao thì trả lại mà một trong lúc to thì lại thì mà chú mẹ sẽ chỉ là thiên gà lòi một trong lúc chia này ạ đó chỉ na tới thổiอยู่mộtอยู่tí lú sẽ chỉ một chế đi nè chỉ một chế thì là lấy những trâu li à, dù trâu cổ phá nó mà lấy nhẹ kia trâu lúc thằng chế mà cho trâu là tuổi này nó lúc ban này à nhỏ có lo mê ra mà chỉ chế kiaเลยmà nhưng chỉ bút thì có lòi có tu kia mà đi chế có so thì nó mua khó thì chẳng đo là chẳng dư lúc thằng này à cũng một trâu cho suốt thì chế lúc ban từ một trâu kia mà đó là mấy giờ mà chỉ chế kia là mà gió dân trai trái chỉ yêu tao này cho tem đi cho khỏi yêu tao bộ lấy gió trả đi này ạ còn nó sẽ này bộ chơi bản hạ đi cụ này ạ cụ chơi bản hạ mà chơi một trâu thử thử sai yêu thẳng cho mà liềm lợi tại lý sư bị gió khỏi thì đó nhỏ khó chấm lo mấy giờ yêu tu mà chỉ chế kia làใช่จ่ายอยู่เต้าตอดเต็มที่เขาอยู่เต้าเราเขาจ่านะอยากจะปั้นต่อยอะไรที่จอเนาะกูสาธิตเนี่ยควรพิจารณาควรเป่านะอยากสาธิตรู้ที่เต้ากบผ้าจะยิ่งเหมือนเต้ากับตูเต้ามาลิเชนะวันนี้เต้าจึงชัวลีประมาณนี้อีคอมเบลเจ้าอีคอมเบลเชนะอยากจะชิเชเลยสายอยู่ถันเต้ามาตุ้มเทียมเลยสิมันเคยเจอปัญหาลีเนาะกดไลค์กดแชร์ตะกูนะ